Good morning, guys, and Merry Christmas. Today is December 25, 2021. It's Christmas Day here in Cebu, and we are on the streets here in the capital. Yeah. Yeah, mauna. Nato diri ron kay Pasko ng dako. And wala. Oy. Ay, sa mga pa, nakabaw na ba tayo sinsiyo? Ano, it's Christmas Day. And mga kumusta man yung Pasko sa amo? Ngit-ngit among Pasko. And yeah, it was a dark Christmas. We slept early. Sayo may natog. And kuan, lisod kaya na. And sa una daghan kay plano mga tao na maglechon, magkuan, unsa pa kami wala gyud. Kuan namin although nakaluto mig ham, lami pa sa spaghetti. So ma-appreciate ni magmaayo na ng pagkaon na sometimes pa sa una ay murang i-overlook na mauro na like kanang mga bugnaw na coke, for granted na to. Karon lisod kayo pangitag bugnaw na coke, bugnaw tubig. There is sa Cebu. So this is Christmas Day, mga traffic ron kay mga tao sa gawas. I-expect na daghan mga rolling ron diha sa daan, mga bata, mga sinsiyo. Pero man ang Cebu karon. This is Osmeña Boulevard, and the first part of this video was a drone video ani na area, which mao ni now dili kay gubot kuan pa yung mga kahoy upapa lukat Fuente Osmeña. And nantoy dako yung Christmas tree diha na Christmas ta to. Pero malay kibagyo ta. So morning guys, this is Osmeña Boulevard. This is like our major thoroughfare na EDSA ni namo. Pero mubo ra ni, but it cuts across from City Hall from Capitol to Santo Niño to Plaza Independencia ba. Moagi pa gyud sa iconic na Fuente Osmeña Circle. So money now sa Cebu on Christmas Day. Give love on Christmas Day by. Mao na lang gini amo, give love na lang. Gini regalo. Nag-changing gift niya. Wami nahatag kuan. Wami nadawat, but it's okay ra. Hindi pa rami na it's kuan. And although namin siya na nanghatag ba. Thank you na lang sa mga nanghatag Christmas gifts mga days earlier, but I think karon the biggest gift na lang yun is the gift of life, sa opportunity sa life na we will see the silver lining or the good things, make us appreciate more sa mga good things na dadawat, mga things that we really overlook, like mga linya ka sa ATM, linya ka sa gas, linya ka sa tubig. Realize ka ba na mga importante ba na how important electricity is, or how dependent have we become sa kuryente, sa internet. But sometimes ang basic lang tubig hapon o sa tubig. Sa karon taas kay linya sa BDO sa kanang mga remittances. Sa una bintog daghan na kay ng mga remittance centers, but now it's really hard to find one na kanang wide linya. So una mag-take for granted na nimo, I know daghan diha na wa pan la madawat lang remittances kay malitaas kay linya. I know, even on Christmas Day daghan kay ni-arrest kay LDT town para mo charge lang, di ba? Mo-charge, maki-internet, maki-charge. Ano nila? Ano? And it's December 25. Even kami na gawas kay kami nag-charge kami sa mga telepono dito sa opisina sa among
Kung mother-in-law, para lang gid ko na may kuryente kuan ba unya ba na may signa ana pa may kuan sa cellphone ang mga flashlights and kuan. So yeah, it's quite kuan ba. It's quite difficult Japon, challenging and kuan Japon maka unang nata. Kaya naghinay ni mo. Sige, wa pa yung mga traffic lights, mga things na maramag na to nakuan ba. Sa una, ay pakiya na mga traffic lights, mga kuan. Pero karon hoy, ang Cebu, it's more like 80s na niya, gano'n ba? Before 80s, gano'n pa yung traffic lights. Ikakakuan na ang ani ang mahitabo ba. It has been a week since we had that strong typhoon and we can still see, ang iyang effects sa mga buildings na mga scene sa dalan, nato yun sa mga atop or insulation, mga napahak ng mga structures. So it's a kuan. Somehow we can say we are fortunate na kuan. Somehow na traffic na mga jeep dali na nagdagan ng mga sakyanan, but kuan dili lalim. It was difficult, it was tough. Ang uban, tinawad lang sa just like maybe 90% of the Cebuanos. We had a dark Christmas. We slept early. So sayo na to. And wala, na-cancel ang simbang gabi, by the way. We supposed to be namin misa sa among subdivision, sa among chapel, mga 9 o'clock. So nag-uwan bitaw na pa mga 8 or 7 kapin kada kusog na uwan. So they canceled the mass. So sama na. Kuan kay ba? Grabe kaayo. Pero tanawan ning kulon dapit na-rest unit up. Daghan gyud pong tao para maghatagan lag Merry Christmas sila mga anak, daghan gyud wa ka palit og regalo. Daghan og kuan. Daghang mga manito na dayon Christmas party na cancel or pinakagawan gyud ang Noche Buena na that never happened. Mga feast so nanay maligig tubig mga lights so mana this is Colon guys. Hindi ka mag-expect na ani ka busy ang Colon during Christmas Day. Busy kayo ron, marunong daghang tao. Laro yung mga tao kay mali yung uban nangitag ka charger, nangitag ka kuan kapaslakan or sa uban na lang regalo or sa uban mo suroy na lang ba kaysa magmingaw dito sa bahay na init kayo gintahay ngit init, di ba? Mabore doy kay mga bata, boring kayo way TV way kuan, but pasalamat na lang gyapon lagi tas kinabuhi. Pero mali na mao nang uban isuroy nila lang mga anak mga kuan dire na mga kuan suroy yung mga bata. Kay this is not may ta mga dagko ba kay dagko nanta mo sabot kuno ito, but for the kids, di ba Christmas is like pag Santa is canceled na Santa pero manay kuanan ni na lisod kaayo asa man ni ko Santo Niño may na uban na ngadto Santo Niño na lang para mo simba, di ba? May spirit of Christmas. So nata Santo Niño Church. Ano atong kuan? Naman ni atong kuan Christmas Day ride. So Merry Christmas from Cebu, guys. And I hope you guys are, okay ra mo, okay ra inyong kuan kahimtang. You're able to kuan,
Yan malagi na Cebu, ngani na kabadang Cebu kunoy, but you know there are places that have it worse pa, grabe pa, mas lisod pa, murag maiko kay ta sa mga taga Bohol diha. Mayong Pasko, mga taga Surigao, Siargao, kung lugar sa Leyte. Kabaw ko na, yes, murag kuan kay ta. Murag panik na yung mga Cebuano na may kuryente, maraming uban na taon ilang problema, wala sila ibay. O, di ba? So, kuan na lang tamo, tuyok na to dire. So, maraming kuan. At least you've seen Cebu. Kuan na. Dire ito Cebu City Hall. Para nakita mo na mauna ni now, Dagway sa Cebu. Oh, sus gubaa dis carbon oh. Allah. Oh. Tamos carbon na sa mga poste na nga tuwad ba. So good kayo. Oh, so mana. This is Cebu. I'm Pasko, Merry Christmas. Maligayang Pasko, yes, mga friends natin from Manila. Merry Christmas from the States. Unsa pa greeting Cebu for Christmas, but mana somehow ani ron Cebu bisag way kuryente, bisag ngit-ngit ibangon gyapon sila for Christmas, simba gihapon, dako gyapon ang pagsalig sa Ginoo kang Senyor Santo Niño. So it's a kuan ba, it's also a testament na di may magpapildi sa na basta-basta lang na it's hard, but we manage, we find ways to somehow celebrate Christmas in our own way, celebrate Christmas gihapon, and you know, glorify God's Jesus Christ's birthday. Manin ko ana to na somehow na it's a day for the family gihapon, a day to celebrate, with your loved ones. Nakita ko I can feel the love right now na daghan niya puro na nag-agbay, nagakos bisag ako nagsakay kuron ako'y kuyog sa auto akong hinigugma. So kamo, I'm pretty sure na yung ana na Cebu, in the end you will, you know, spend this day with your family. Yeah. Ay kay kuan yun. This is the day murag, this is kung nay family day, this is the family day. And I've seen it, murag ang spirit of Christmas is alive, and I'm so kuan. I feel kuan. Somehow reassuring na there's hope na ang Cebuanos kuan gini mo rise up gyapon ni, will bounce back higher, will learn from this, and you know, use this to as a catalyst for kuan to make you know, Cebu better. No, diba? So mana. So to God be the glory by mana as the jeep kanang sa kanang bus, minibus ang kuan. So in the end mana, I'd like to thank Jai, by the way, sa inyo for the past year. You have been with me with my drives, my food trips. So I thank you all, because without you, I don't think without your support, dayon magpag-vlog, no? Na somehow, yeah, I hope na nagigamit niya akong mga videos to show you what's happening in Cebu, to see the places that you've been to, especially sa mga Cebuanos abroad, na makikita na sa most dagway sa Cebu. Na hey, we're improving, the situation is improving, although nagiboy taas na linya sa mga ATMs, mga gas, sa gihapon ipangitag ng ilimno na tubig, ice taas kay linya, but you know, somehow nilihok ng Cebu, buhi ang Cebu. It's kwan, we're here, we're kwan, we're alive, and somehow gihapon we celebrate Christmas in our own way na lang. Naka-celebrate gihapon. Daghan salamat guys. Thank you so much for watching. Okay.
want to natakay. This is my Christmas Day drive. And of course, natay mga drone shots sa diha para na makita ninyo Cebu from the top. So, yeah, I hope to see you na sa pohon. Sa next na to na mga videos, continue supporting by, hindi lang ako yung support isa ng mga, local creators, Cebuano creators. Lisod gid kay upload bayron panahon na kuan. It's so hard to find signal, but somehow nakapangita rin yung paagi. Thank you sa mga free wifi diha, like mga Globe free wifi diha sa Robinsons, like Diris PLDT, mga free wifi, free kuryente. Salamat igita na gyapon nila. Although hinay-hinay nagbalik ng kuan bangon balik PLDT, hinay-hinay og bangon og balik ang Cebuanos. With your help also, and thank you also to all donors na katupang nagpadag mga remittances through mga different charities, or even sa ilang mga kaila, igagaw, sa ilang mga orgs. Thank you so much for helping Cebu. It means a lot, the video task linya, it means a lot to us. I'm sure na daghan og kaninyong mga donation for water, for rice, for food, somehow help this one alleviate the pains, the difficulties of the times. So thank you so much. Sige naman salamat, but of course we can't stop thanking, and we were grateful. We are grateful yun. From the bottom of our hearts yun. Salamat. Because we'll end the trip, guys, there sa Fuente Osmeña to see that supposedly that's our big Christmas tree. Even if natapol na bisig invisible na lang ang Christmas tree, we still somehow feel that it's Christmas today. Thank you so much for watching. This is Carlo Lano signing out from the Queen City of the South, Cebu City. Fuente Osmeña here in Cebu City. Yeah, wishing you all a Merry Christmas, and hoping that, for the last week of the year, and also for the years to come, padayon mo suporta sa PUA. And yes, you guys are awesome. You're the best. Without you, wala gyud kalami Cebu. So, salamat, and Merry Christmas. Bye.